السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما ينفعنا وزدنا علما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لبيجولاga ke Maulana Daud Abdul Karim ki jamu lefapel la rena la Al-Islah Institute tabakhulu ke gore re bolela mo institute ya rena re fana ka dawa ka Sepedi le khono ka ge le setlwaedi ke tla rata gore polelo ya ka e kgolo ke le tlhalosetse ka mabapi le Satan. Ka leleme la Arabi ke re mmitša gore ke Shaitan e le go yena Iblis, ka Sepedi ke yena Satan. Go botlhokwa kudu re le dibukua tše e leng re lena batho gore re tsebe gore a na yo Satan mešomo ya go ke eng le gona re ka efoga kotsi e kgolo e le gore e ka re wela godimo ga gago. Potšišo nka botšiša pele ke tšwela pele gore ke mang lenaba le legolo go batho. Ansara e no ra gore ke yena Satan, ke lenaba le legolo gore na batho. Ebile ka buša ka re ke maswanedi gore o tsebe lenaba la gago ka nako tšohle. Ge o le motho ke maswanedi gore o tsebe gore a lenaba la gago ke mang. Bonaba bja Satane bo thomile go bo mang, ka ge re tseba ka lentšu la Modimo le re bontšha gore bonaba bja Satane bo thomile go Adama le Eva. Gobaneng a ba hufagetše, ke tla laetša dintlhanyana tše malwa go bontšha gore gobaneng Satane a hufagetše yo Adama le Eva. Ntlha ya mathomo o ile a ipona a le kaone go bona ka ge a batletše pele go dibopiwa tša Modimo. Ntlha ya bobedi o ganne go khunamela yo Adama e le go mo hlompha, a ekwa a bapetša gore o hlotšwe ka mollo mola Adama a etšwa hlolong ya mmu. Ke ka moo re hwetšago e le gore Korane ya re botša gore Satan o ile a re ga a fetola morena a re ana khairu minhu, ke kaone kudu go yena. Khalaqtani min nari wa khalaqtuhu min tin. O mo hlotše ka mollo gomme yena o mo hlotše ka mmu e le go lona letsogo. A re lebeleleng tlholo ya Adama. Mo go tlholo ya Adama re khumana gore Korane e ya re tlhalosetša gabotse gore yo Adama o hlotšwe jwang mo tlholong ya gagwe le gore gobaneng a tlholwa. Korane mo go Suratul Baqara verse 30 a re kweng gore Allah subhanahu wa ta'ala o reng, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi halifa. Morena Modimo wa rena ka nako tšela a boledišana go le mangelo e a morena pele go ka ba sebukua se ba rego bo motho. Allah o re inni ja'ilun fil ardi halifa, ruri lena mangelo e aka ke ile go tlholwa sebupiwa se sengwe mo lefaseng se tlo ba go kemedi ya lefase, se tlo buša go lefase. Ke ka moo Korane e re laelago ka gona. Ntlha ya bobedi re lebelela re hwetša go ena le lehufa la Satane go Adama. Satane o ile a bontšha lehufa yo Adama, khutšo ya morena e be le yena. Korane ya re tlhalosetša gore Bismillahirrahmanirrahim e re idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Gopola mohlang mola
Ramasedi a laela go manyelo ya gagwe ka moka a re, lena manyelo e khunamelang yo Adama. Ba ile ba dira jalo ka ge morena a ba laetše, fasajadu, bohle ba mkhunamela, illa Iblis, ntle le yo Iblis o le go yana Satan. Gobane aba wastakbar, o ile a ba le boikgogomošo a gana go khunamela yo Adama. Tabakgolo e leng, Qur'ani ya re laetša e re, Bismillahirrahmanirrahim, Satane o re, ana khairu minhu, ke kaone kudu go yena, gobane khalaqtani min narin wa khalaqtuhu min tin. O ntlotše ka mollo gomme yena wa motlhola ka letsopa. Ntlha ye nngwe e re tlago go yona e re bonnaba ba Satane. Yo Satane ile a bontšha bonnaba bo bogolo go moprofeta ya rena e le go yena Adama. Satane o rata go phediša Adama le Eva ga bohloko mo Modimo a ba beile go bona paradieseng. Re bona ka Qur'ani go ba phediša ga bohloko mo go Surat al-Baqarah gape verse 36. Bismillahirrahmanirrahim. Satane فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Satane aleka o ba khuetša, aleka o bantšha ka paradieseng, o ba khueditše a bantšha ka paradieseng yeo morena ba beilego ka gare ga yona. Ntlha ye nngwe pefelo ya Modimo go Adama le Eva ka morago ga gore Satane a bantšhe ka mo paradieseng. Bismillahirrahmanirrahim mo Surat al-Baqarah again. Allah o re, وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Allah o re ile ra re go Adama le Eva, tswalang ka moare ga paradiese ke lebelego go yona, ebile le tla buša la tsogelana maatla ka bonaba. Kua lefaseng le tla dula fela motsotsonyana nakwana ka boiketlo ba nakwana. Satane o bjang go bana ba Adama le Eva. Ke dintlha tše ke tlo bolelago ka tšona tše, dintlha tše ke tše senyane. Ntlha ya mathomo ntle le go senya nako, Satane go rena bana ba Adama le Eva o re baketše bonaba. Ntlha ya bobedi o re hloletše mathata le lehu lefaseng. Ntlha ya boraro o re hlohleletša gore re swane le yena ka go sela taelo tša Modimo. Ntlha ya bone o re fa thuto ya go bolayana lefaseng. Ntlha ya bohlano o re ruta mahlale a go bamela medimo išeng. Ntlha ya botshelela o re fa thuto ya go bolelela Modimo maaka. Ntlha ya bošupa o re fa thuto ya porofeto ya maaka. Ntlha ya boseswae o re huetša thutong tša maselamotse le boloi. Ntlha ya bosenyane o re huetša go rata lefase go fetiša bophelo bjo bo sa felego. A re ka efoga bjang kotsi ya go hlankela Satane? Ke potšišo. A re ka efoga bjang kotsi ya go hlankela Satane? Ka go mo dirang ka go boifa morena. Le mangwalo a makgetho a re bohlale ba ntlha ke go boifa morena. Le Qur'ani ya re bontšha, ya re tutuetša e re, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qur'ani ya re tlhotlheletša gore lena badumedi ba dumelago, ittaqullaha, boifa morena Modimo wa lena, haqqa tuqatihi, ka poifo le tlhompho yeo a e deservago. Gomme ge le sa phela mo lefaseng le direng, wala tamutunna illa wa antum muslimun, le se ke la ba la kgaoganywa le lefase le ka lehu, ntle fela le ge le ka kgaogana le lefase le badumedi go morena. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ke sebe ke le swaretše go sona lekgono
mabapi le thuto ya go tseba gore a lenaba la rena la batho ke mang e le go yena Satane. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.